Nice one. Nice. Dito, sa gitna, ang ganda naman ang So what's up mga kauray, no? So andi dito tayo ngayon sa Blue Ridge covered court na kung saan dito tayo maglalaro ng liga ngayon. So ito kakarating lang natin, bali fourth quarter na yung susundan nating game, and yun, pupunta na ako ron at kukunin ko yung jersey ko. Alright mga kauray, no? So let's go. Ayun na nga mga kauray, mag-uumpisa na yung game, and Flavored Bear yung team ko rito, and kalaban namin dito Cerveza Negra, kaya magandang laban to. Let's go! Nice one! Zero. Darwin. Number 30. Bigay kay Red. Pasok yan. Boy. Bigus. Cover. Open. Yes, sir! Bounce pass. Red. No. Darwin. Laptop. Basketball. Pasok. Sherwin. Kapamilya ng natin. Nice one. Challenge mo yan, Wa! Wa, challenge mo yan! Tapusi! Tapusi! Alan. Sherwin. Sherwin. Open. Ayaw pa rin. And one. 6-0-6. Martin. And out pa rin. Sige, Mike. Oh! Galing. Kinapon na rin.
Gitna. Nice one. Shout out. Aray, ball. Rico. Set lang, set. Tin, mabiyaan mo siya, Tin. Sana. Good job. Resist. Nice one. Gonzales. Good luck for the rebound. Pino. 1 minute, 20 seconds to shoot. Oyo, galaw ka! Oyo! Nice. Nice one. Ray. Ikaw nga mag-sit. Tin. Kaya ano ko mo Gilid. Benson, kumakir na ayos. Ready to shoot. Asong, sila. Yes! Kapalaki there. Dito na. Nakita lang, sino ka? End of first quarter, 15-21. Bali, 6 lang yung naman namin. Yan na, extra girl. Dinakos. Nice one! Pag-shoot, sir. Time out na rin, sir, ha? Okay na. Sa'yo na yan. Nice. Nice one. Pang na, tatlo yung dinurog. Nice one. Baba. Ayun, oh. Jose. Gideon. Salaksak. Obrigado. Taas. Okay yun. Pero taas lang. Time out, sir. Ayun, oh. Takbo ng Araneta. Depensa. Challenge! Martin for play. No. Number 4. Number 30. Apa, challenge mo! 30. Play. Wala.
Number 20, Persa. 5 seconds. Counted. Kailangan, relax, lamang tayo. Saved by the bell. Nice one. Takbo nga Raneta mo, takbo nga Raneta. Good. Nice one. Yun o. Yun o. 20 seconds. Challenge, shooter yan. Wala pa rin. Box out. Ball. Ganda. Nice one, takbo. Huli! Darwin. Baba. Metro mo. Apos. Jimboy, labasin mo Jimboy. Asor. Bumay. Lumapit. Asor. Yan! Is goal! Pumasok pa yun. Sales. Up. Red for 3. Yes, no. Takbo boy. Sherwin. 3. Sherwin. Nice one. Malakas. Good. Good! Kalapino! Good! 10 seconds to shoot. Wala na, libre. 5 seconds. For 3. Grabe naman yun. Put back. Pasok. Dong, ano ba yan Dong? Bing! Uy! Basta sino? Bola! Depensa tayo, depensa. Huwag mag-relax ha, huwag mag-relax. 11. Number 1, sumalaksak. Takbo siya! 14 to shoot. Nice one. Ah. Ganda. Lawson. Jimboy, angat konti Jimboy! Jimboy, angat konti! Wax for 3. Short. Fresh shot up. 14. Gonzales. Malapit dyan. Angat konti dito. Labasin mo. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds! Agis! Shot! Ay, nag-fake pa. End of second half mga kawaray, ano? Dito nga sa first quarter, so napakaganda ng depensa at offense ang pinapakita ng team namin. Maganda yung ikot ng bola at lahat ng player ay umi-score. Kaya sana ma-maintain to pagdating ng second half. May third quarter and fourth quarter pa namang natitira. Kaya sana maging maintain yung
scoring namin dito mga kawaray. Let's go! Pasok tayo sa third quarter. Martin. Fokus sa laro, fokus sa laro. Eh, ganyan din, ganyan din, ganyan din. Gitna, bra, gitna! Gitna, gitna! Diyan ka na lang, bay. Bay, diyan ka na lang. Well to shoot. Shit! 7 minutes. Spino sa gitna. Ang ganda naman ang tag. Pasok pa rin na. Baba, baba. Stephen Curry for 3. Baba! Oh! May ganun pala. Dak. 15 to shoot. Uy! Wala rin. Stop, stop. Pasok, pasok. Oh! Oy! Sama punta! Standard D pala nandiyan. 340. Benson once again. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Ray, antayin mo muna, Ray. Ganda! Yayain na si ano eh. Palito na yayain na eh. Lalim, lalim. 40 seconds. Okay, push, 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 push. 3. Tira mo na, Ray. Tira mo. Tira mo. Okay na yan, okay End na. of third. Abol, abol! Lutiran mo. Oh, supply. Pakita mo sino ka. Sampagi. Recho! Sunado? Yung pala eh. Ay, sige. Ani, kuya!
Nice one. Foul, foul, foul! Sir, sub. Sub, sir, sub. Stop. Uy! Kapit. Time out, sir, mag-shoot. Pasok pa yun. Ano ka ngayon? Shoot si Jim. Uyo. Uyo. Tim, balik natin. Nice one. 70-58. 12. Ilang oras lang ba? Pwede na. Ayan na. Ayun o. Isa pa. Dagdag pa. Tingin. Ano ba to si Rizzo na ito? Oh, sablay. Sana all may nagpapaypay. Yeah, patay oras na. Yun, 72-60. Ayun yung score natin. Hi po mga cameraman, tapos na po ating fourth game. Nanalo po ang Favored over sa Cerveza. Ang ating players, si Mr. Banyes, 17 points, rookie. So, anong masasabi mo sa laruan? Maganda yung offense namin, pati yung defense namin. Kulang na lang sa developan ng content. Sige, shoutout tayo sa Pato San Miguel. Shoutout ako sa mga Pato San Miguel. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Congrats, guys. Kita-kita tayo sa ligo. Kakatapos lang ng game namin. Ayan yan si Gab. Sila yung kalaban namin. Ano pangalan naman ng team nyo? Cerveza. Cerveza. Ayun. Negra Cerveza. Yan, lakas ng kampi ko. Butan tayo ng ulan, guys. So yan, 1-0 na kami. Alright. Hanggang dito na lang mga kawaray, no? So,